Hoki mai anora e te iwi, kia tirohia ake e tatau, ngā tatauranga kōwhiori o te 24 haora nei. 13 ngā matenga hō e te 24 haora nei, ka mutu 11,634 kehi hōi hua ake i tēnā hapori puta noa i te motu whānui katoa. Onorau, toru tekau mā iwa tāngata e tūroro ana i te kōwhiori i ngā hōhi pera o te motu, rua tekau mā iwa o rātou kei roto i ngā wāhanga whaomomo. Ki te kano āraitanga o te iwi Māori i aia nei pūwerotanga tuatahi iwa tekau mā tahi irakati rua ōrau, pūwerotanga tuarua, waru tekau mā waru irakati tahi ōrau. Ko te hunga kua whai i te pūwerotanga whakaū me ki rima tekau mā whitu irakati rima ōrau. Nā, hei tā te manatū hauora, kua tai ki te wā, ki te hunga nei, ki tēnei whakatupuranga, te hunga tekau mā ono, tekau mā whitu rānei ngā tau, kua wate i aia nei ki te whai i te pūwerotanga whakaū, te pūwerotanga whakakaha rānei. E pai ana nō hoki, hei tā rātou, kia whai tēnei momo hunga i te pūwerotanga tuatoru nei, e ono marama i muri mai i te pūwerotanga tuarua.